Sanibonani guys, igama unqabile ngibathela amanqampunqampu okuzokwenzeka kwababa kule nyanga ka-Agasti. Kuvezwe ukuthi uZwelakhe-ke uzobe siyaqonda ngqo unina ambuzisise phela ngokuthi-ke ubani uyise, njengoba phela esazi ukuthi akazalwa ukhetho wakhe. Umambokazi uzozama ukuloka-ke edakha engafuni ukuthi alethe impendulo e-straight. Kanti le ndaba-ke yokuthi uZwelakhe akusiyena wakaMkhize izogcina-ke isisabalala, igcine isitholwa na udadewabo-ke uKhethiwe. UKhethiwe-ke uzobe siyayixoxa-ke nalaphaya emzini phela la aganele khona, ebese-ke uMakhumalo okuwumamezala wakhe agcine eyizwa le ndaba ebese ehlebelela abantu abarongi. Kuphinde kwavezwa-ke nokuthi uMhlaba uzobe-ke esehlangana noZwelakhe bezama ukuthi baqhube ibhizinisi nje labo bobawu-2. Ebese-ke uDumisani eyayithola le ndaba acasuke efuna ukwenza sure ukuthi lelo bhizinisi ulicekela phansi lingakasimami ngisho ukusimama. Siyakhumbula-ke guys ukuthi-ke inhloso kaDumisani kwakuhlezi kuwukuthi agcine ephatha laphaya eMkhize Logistics. Manje mase kukhona amadili awenza eceleni noZwelakhe kuzomcasula obviously lokho uDumisani. Ingakho-ke ezobe siba nomona afise ukuthi-ke ayimoshe yonke lento ingakaqali nokuqala. Kuphinde kwavezwa-ke ukuthi kuzobe-ke sekuqala-ke amalungiselelo-ke okulobola-ke kukaBahumi wakaMtawunge. Kanti uDumisani uzokwenza sure futhi ukuthi-ke njengenhlala yenza lolu suku-ke kube usuku olunzima for uZwelakhe. Kuphinde kwavezwa-ke ukuthi indaba yokuthi uZwelakhe akasiyena wakaMkhize izobe siyafika ey'ndlebeni-ke zesitha sakhe esikhulu uDumisani, ebese-ke eba nethambo lokugiya-ke phela ngoba vele kade wayefuna ukuthi kube khona nje indlela la uZwelakhe angase asuke khona kulesa sihlalo esiphezulu laphaya saseMkhize Logistics. Manje njengoba-ke esazi ukuthi akasiyena wakaMkhize, uzobona ithuba elikhulu lokuthi-ke amkedule ebese-ke kuba uyena ohlala kusona lesa sihlalo. Kuvezwe ukuthi kuyothi kuwusuku-ke lwamalobolo, ebese-ke uDumisani-ke etshela abantu bakaMtawunge ukuthi-ke uZwelakhe akasiyena wakaMkhize, ayitshele phela ukuthi-ke ubaba uMtawunge uzomane athi, ha, kanti futhi unjalo wena awunasibongo. Hhayi-ke ungabe usayishada indodakazi yami, he, kanti akabuzanga elangeni. UMr Mtawunge uzobe esethi kulungile-ke uZwelakhe mewukuthi akanaye ubaba, yimina-ke sizoba ubaba wakhe. Okusho khona-ke guys ukuthi uMr Mtawunge uyamthanda uZwelakhe, akamthandeli isibongo aphuma kusona, umthanda yena siqu sakhe nokuthi-ke uyithanda kangakanani indodakazi yakhe. Kuphinde kwavezwa-ke ukuthi uMusa, njengoba naye ezobe esazi-ke ukuthi uZwelakhe akazalwa-ke kaMkhize, uzobe esephindela ekhaya kubo njengoba nje wayesehlala noDumisani, eyofuna phela ukuthi-ke kube uyena osephatha eMkhize Logistics njengenkosana yalaphaya kaMkhize. Siyakhumbula-ke guys ukuthi uhambile uMusa laphaya kubo exoshwa ukuthi-ke uZwelakhe wamshaya ngempama eyamqulekisa ethi ufuna iy'mali kayise nje. So manje njengoba-ke esazi ukuthi uZwelakhe akazalwa kaMkhize, uzobuyela emumva asho ukuthi umuzi kababa lo, wena uyiveza ndlebe, phuma, yonke into izobe isiphethwe yimina. Kanti-ke noDumisani uzomeseka 100%. Kuvezwe ukuthi kuzoba muncu kulela khaya-ke lakaMambokazi, njengoba nje zobe umusa-ke okhanda shisa-ke ozenza inkosana yakhona. Vele siyamazi uthanda iy'ntombi, uthanda imali, uthanda utshwala. So nje vele akanalo ikhanda lokuba yilida, yingakho-ke azomane enza izinto zibe mabheketwana mase sekuphethe yena. Kuphinde kwavezwa-ke ukuthi uDumisani uzobe-ke siyahamba-ke eye emadlozini akaMkhize-ke eyosho khona ukuthi cha, umuntu kahle kahle-ke oseyilida yakaMkhize sekuwuyena, ngoba phela akekho-ke umuntu engathi unekhanda lokuba yilida kubona bonke abantwana laba abafanyana bakaMkhize ukudlula yena-ke uDumisani. So uzobona ukuthi uMusa hhayi usayingane, hhayi vele noMhlaba naye usadinga ukuqeqeshwa, ebese kuba uyena kufuna ukuthatha iy'ntambo ngokuphelele zaseMkhize Logistics. Kuphinde kwavezwa ukuthi-ke uZwelakhe uzozama yena bandla ukuthi asukume aphakame alungise impilo yakhe, kodwa kuzoba nzima, agcine-ke eseduka kubhuti umawakhe ambheke phansi phezulu angamtholi ukuthi-ke kazi ubaleke washona kuliphi ilizwe. Guys, hhayi uZwelakhe-ke ngathi-ke
uyalilandela igama lakhe, ngathi nje uzohamba ayoyifunela izwe lakhe ngoba phela hhayi kaMkhize-ke akasenandawo. Guys, kuphinde kwavezwa-ke nokuthi-ke uTsholofelo hhayi uzobe e-rebellious girl, engabambeki njengoba nje sena-21. Nabazali bakhe bamenzela indumezulu yephathi, baphinde bamgifta ngemoto. U-girl uzobe eseyibona engathi usemdala impela, afuna ukunyusela abazali bakhe ngesifo sashukela nesifo se-BP ngoba hhayi uzobe engayiphethe kahle. U-girl egruva waya waya, phuza waya waya, engabambeki ukuphunyuka bemphethe. Kanti-ke kuphinde kwavezwa nokuthi-ke ubaba kaBahumi kuzobe seya-retire as a-school principal, bamenzele ngisho iphathi yokum-honorisha, but yena enhliziyweni yakhe uzobe engakabi ready ukuthatha umhlalaphansi. Uzobe eshaya uvalo engazi nanokuthi-ke imali le anayo noma azoba nayo izoba enough yini ukuthi iphilise umndeni wakhe isikhathi eside njengoba ezobe engasasebenzi. Kodwa-ke ngoba-ke uBahumi uyi-accountant, so uzomtshela ukuthi baba, it's not that bad, nginazo iy'ndlela zokuthi-ke ngikugcinele imali yakho sikwazi ukuphila nje isikhathi eside impela. Guys, aphela lapho-ke amanqambunqambu kwababa. Ningakhohlwa-ke nakulandela amazwibela akazoqala khona kuleli viki esiya kulona, Msombuluko kuze kube uLwesihlanu. Ningakhohlwa naku-subscribe .